Normal ke weke net nas we mon ke leo. Kasa Sudan chajalare no gorke no ba kwane Dr.Riek Machar nanka Uganda kete. Kasa Sudan cha dini tiki nungwan ngesh. Cha kwar in ka bank Kasa Sudan ger. Chi German jalar chalunjok Kasa Sudan. Banashuwe reilare kon. Bia Kamal ka Naath News. Take a report maybe ka Tanzania time. Jalar kuma South Sudan ni diri kwar ni Dr.Riek Machar nanka Uganda. Kamen ngay kono na wan eno cha Dr.Riek Machar cha yen ni ka pek mishidwa jok ni ka chanka jandang rawida bakel ka paidok ron ba do dang rawida jandang rawida diesh. Kan Dr.Riek Machar janok eno aramade nanka Uganda. Chukwar Uganda bo cheteke ngech eno de Dr.Riek Machar de jananka Uganda. South Sudan depend post jeraleka eno badi ni tikis nungwan backing yech. Jedin tikis ni dok chakaraleka kakui ko bijok yir mo kelu babom. Kuma bosha jamaten eno kandini tikit kel kakui bumay UN ka South Sudan kelu keo bawech bajagang karik dial ko biwech tre mala. Kan chikan maten eno kanetin gorke kadini bikadilte Cameroon dang walbada kan jandok with diesh. Kan boshi kan lat eno barametre dul gormugo. Chikan maten bo eno badilte kangashmurong. Chikan lat bo eno ramen biadich be poinde barametre le poinde diu kan sharmugwa. Shikwar ni sal peker mayar di kwar banka South Sudan indi ger en kwar ni Johnny Onisa ejen kwar banka minwan chagwa de kwen kwar ni Addis Ababa woto tijinde tij ngo mbro gero ka kora adop nguka min bikwil kan South Sudan nangten. En German a wekel kwit into wimon. Tinchin Naath luak reso Sudan kelu. German chalunjo kalwang de kelu kana luak de kwimala ta shop kana lat. Chi ambassador dung German ni Christian Sidat alareno kon chakalunjok kalwang da kelu. Turne dang jogati tiken kaleti gol. Kata siya zaka rewech. Awaka bom las kere mish las kere shik bom kena maran ka witin ko ken wimon kelew. Titi ka kalang tinde wech raleka ka gwas in biben. Chuja parwech mazda heno na madiri nywa kel kene ko ken kadiri subscribe. Gwore Nas News Channel katong nat katong nenet Nas. Biate Kamal.